Karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu. Mundu wa Nyasaye ino ni nyanga ya Nyasaye kasi ya kandi karibu kushipindi shefu jeli kwa Nyasaye mera kanyo mkambi Stephen Hamati wa Christ Evangelistic Church eshibinga hano ule asiwa Askofu Dr. Kefo Kwemba uli Bishop we from Hongo kukaribisha hani mshipindi shefu kuli luosi betango kusanga ali huitsa munzu mumone de osi okulolanga no Western Nyota TV ne kusanga ali obuhongo ulwakanya saya holango kupira bipindi binone ndekata mshituo shefwe kulokasya obulambugo kunyisa mwikwale Nyasaye sae lokuchaka papa mulira Yesu Kristo okufumia okusanga ranyangeno kira kubuhira kulabalamu tibaba siondo bunyali bone tinyingi kumulembe ko kushiro manye kulinda ngemyo chefwe nda maparoke fune ndekata usiano bwe fune ndebosi bakupetanga nako kulabalamu kata kichira obunyali bubwo ishalo chefwe cha Kenya upirori okulomulembe ko tirango ramu bunyalo kuiru atali kwalio kunyalo khole mirimo chefwe muhali eyo mulembe ukusangarira ukupira orio jiro Nyasaye kata mwezi kuno kwa 10 kusaya mbo byali bubwo butizo kuloleha mbulambu abulisha mundu muhali teostiali mwo kachire mwami bakufumie bakuitomia tinyaga tiosi wilolesi wa amani katokubira mwe kwaliro nyangeno lokusangira nenda bandu ba Nyasaye ospeya bakulolanga bakulilisia orio mnoko langa kubira mbu ali buno obwa Western Nyota kuikomba motiro chengule shituo shino kachire mwami shirere matokeo malai shichingula nishombo ko bwambe bubwo nabandu bondi bakosibwa ulira Yesu Kristo mwami mfe amen. Basi umundu wa Nyasaye mushipindi shefusha birre waborenga kumasayo keshitu kasangasi umoyo kwanje sana mbu Nyasaye yahuwesi atifungo tinyingi kubira mekuwalirie karo makuwa akaandikwa Bible bolanga makuwa akaandikwa kachire kuwekekwo nuwake nyokunyola tikabiti ya Ibrahimu chola bola tikabiti ya Ibrahimu netianje nola hola ka Ibrahimu ya hola kana nyola tikabiti nuwake kombo kulobuli wa Daudi ya hola no bulayo kuireba mbu Daudi uno ya hola ariena khaniera Goliath ni makuwa shinaka ya hola ishire saindi kuikombanga matokeo kabandu abakusomanga Bible neshu kholanga akaba hola kachire banyoleta Daniel shachingulwa ta oba mulla kuba president mushalo sha Babylon shikhaya tawo Abaibrania bataru bali bahola ko ishindu eshanya Nyasaye ya responda ko eshakira Nyasaye na bara ayabara Abraham yanyola tati habita yaline ndeka ya hola ko umundu wa Nyasaye kwekerenge kulolambu nukwenya kunyole matokeo kabandu bano banyola kuhoere ne fukandi hole akaba hola ka kospe kalimunda kana ne kwabore mbune tifungo olufungo buli lufungo lindo mulyango nenda abundu alwikulanga shenyelo batando lufungo lala bembole mbusiendi no lufungo neshina lwikule buli mulyango ta mu Bible muno ofimuli ba kunyolanga mo ni kama tifungo tinyingi chichira chiro ishindu cha masayo kaholanga kama lufungo chiro ishindu esheka okhole kazi ne bidi chiholanga no lufungo chiro ishindu cha fungu la 10 nende sadaka chiholanga chiro kulomulyango okwa prayer and fasting kuholanga kulomulyango ko bwititi wikulanga mundu wa Nyasaye kule kati ata shola parable lufungo lala loli naluo binyalo kuikula buli mulyango nekira kwa lutinga masayo keshitsugo kubola muke kulange miria kali no lufungo lwikulange miryango fulani Jacob yali ruhango msianu wabo namwibire ikhabi natitange buhotanyene yola abundu ne ruba liera ne kamutinyiraho abolari deheulu hano lwara omroko kuichina ne alola ingazi irulanga mwikulu Genesis 28 alola ingazi abamalaika batia ndibacherera ne Nyasaye abola naye ambora ne sie Nyasaye wakukawa Abraham Nyasaye wa papa uo Isaka aishalo jo kone hoshino dala hueresia dala kukosia ne se ishalo jo tirabi okubirra muiwe Yakobo nabola kana Nyasaye abera ne ndi kubutinyi diana
Nambora nyasaye ndituba shitubo ikabo lairo bulayo enzi tsanga manenjerre nuafwala nuandisia byospe byumba dala kwese fungu la 10 olaba nyasaye wanje abundwano alaba inzu iyo mundu wa nyasaye oukaho buhaneshi tubo shitira ku nyasaye muno Yakobo liatia ya cherera baadaye no mlola mu Genesis 32 baada ya miaka karibu 20 ololango mundula alina indabu shiyonyeleta alinende mali alinende abahaye alinende family ulwashina amasayo keshitu ana yatesherwa nende Penina mwali kwa uwe yachaywa kabisa chira umo mwana luyana lia saya masayo keshitu barabara ya sana umbo mwana musiani ne kwesie yanyola Samuel omuyasi omukuhani kandi munabi oushira kubaho chikuborwa habana ba Penina ta lakini Samuel yarulana nende amasayo kwa delira Samuel minanga muda musaya nyasaye amasayo keshitubo karera Samuel amasayo keshitubo kachira Jefta nao baba Amoni naba Sera naba ula omundu mulala mundu wa nyasaye amasayo keshitubo kalina amani no lufungo langa abundundi olufungo lundi lanyalo fungu la da yona ali mukunyeni etinyanga titaru unyaka niremu akorwa na arude marie Bible ibolanga muona habiriti sa Yesaya nabora nyasaye akanda ndala kupangorio akanda laka ndituba ndala kosi abwene Bible ibolanga mana akambina ngambu nyasaye yalinda ngambu yona aneshitubo amurusie Bible olanga olwayona yali akasaya tario ni akamala Bible olanga mana nyasaye nasungira kunyeni ni kusala yona yasalwa ulwashina Yesaya amasayo keshitu mundu wa nyasaye kwa borembu shikalika lazima ta lakini mkristo bubu nendo mini kona nende changamoto tiobula mtu yonyola onyaloho activate olufungo no olango amasayo keshitu no lola mahuwa kanyasaye nenda borembu kulabola ku amalako kalonda na ndeshitubo no bulayo kumanya shichirito vitu ba mtu atawe amalako kaliyo akemiranga akalonda na ndeshitubo omwiru ati harano olunyalwa hane olwa omwitubira nyasaye shitubo orashinda okushiusya tawe okuba nyasaye shachama abayingwa ta yusia akenako akawetuba bwahabo bulayi oburetubata okushira okuituba mana norosyata orafukirira omunwa kwo okukira niwinjira mu kuonona katora bola emberi wo murume mbu libere likosa ta shirihena eshaha kira nyasaye asinyishire omwoyo kwo kata okusasia emirimo ya mahonoko lenyenja akene mbole okuituba nombo kusaya masayo keshitubo kenyango manyo msingi okwama huwa akemiranga eshitubo ikoli okuranga nenye mbole chiri lazima paka uitube kanya sayo urama sayo koto lakini singalwe kubole amasayo keshitubo kanyalo huikulo muliango okwa amasayo ka kawaida kalanyalo huikulana eneshira kulwama kwa kakusomanga ano no bulai okumanyirisi chichira Bible ibolanga afadhali oleho huituba ohuyomba uitube mana oume ohusi abwene akawitubire tawe nelila koli ya maana sana omanyembu afadhali no manyire shinohole shinuhusi abwene no manyire oli ana nedwe no ebo mwana shinorereta oletubata no manyire oli Yakobo no manyire shino inie fungu la 10 shinohole nyasaye omwami huo nendo kukase endu ya nyasaye ta oletubata uitube no manyire no hole uitube no manyire oli tayari okusia bwene bukata ana nikaba omwana uno niye mulala yenyene wanonyole
neno musiani nyasaye yahuwa oveno oli tayari bunoire kata nikaba ni yenyene chichira afadhali oleho huituwa ohuyomba witube mano moholoriota nechira hande nyembo olebu no bulai pressure nombo obutinyu bwa ehali obiraho bula husukumo huituba kutwa bwangu tawe chichira ehitubo sha bwangu no kanakania baadaye mano mohola tawe obetsanga handi no kosere obetsanga handi no nwirerere omunwa ko kuchemere ebindu bibyo chingala kwa hasomalia mundu wa nyasaye no bulai usaya kulonda nende shitubo sho wenyo kwana neno bulai olabane ndaraka yo bola kutwata obe realistic kwamba mahuwa kesaya ngambu nyasaye ni aholera ne holeni obe shuambu toto no hororio chichira no bulai omo huituba ohuyomba witube mano mohola nechira shinole ho bane ndaraka ne hulwali huambu no bane ndaraka hulwe minyaka no choli nachio nomba wikomba nga olole ku nyasaye hola shina nyasaye totala hola lakini hulwa upande bubo no butinyo hole owana eshawitubire shiria onanyora buire range tawo wire rango mnyaka no mundu wa nyasaye no bulai witube no manyire boli tayaro hola akawa bolere nechira no bulai usaya kushitubo shene shwitubanga no bulai kuparo manyembu toto nditubanga ne hole ndio nombe mbola ahubutyo kunyasaye numba 10 million ne huweze 5 are you realistic toto manyire no ane 5 toto litayaro huana 5 nombo bola ahubutwa sholo hubola ahubutwa ta shira karoma dara akalonda na nende ohumo kusia ehitubo paka obeshuambu eshandi tubanga ne hole ola manendara kayo huitubata chichira chiri lazima witubeta lakini omanyiri sembu hulwambu eshitubo shinyalo kuikure miryango ekyauhana no bulai huituba lakini no manyire mbu no hole akawabola ola banende ohuiruhanata ola bola butachira obola hutwata aundo bola to no para nyasaye na holeta nyasaye na hole na hurere kasi yo saya ngai chola bola ule hendeme kutendole obeshuambu nyasaye wotema ngauno ni nyasaye mwisikwa auranga ko bolanga lombo ranga no ane fungu la 20 lombo ranga mnyasaye numbesi ane ndombo he ne ngula mabati miandala nomba simite nomba ne ngule byombo bye kanisa shobola kutwatawe nyasaye arekodanga nyasaye aandikanga ahubanzanga lifwana shilideni kunyasaye biwali nende nyembo na kadilila ko londana nende shitubo neli huambu kenyanga obe specific bu esha obola shinga ana ya bola numbo mwana musiani dala hukalusiria iwe omwana musiani dala hukalusiria abo murumishi uo tinyanga tobola oli obola hushidisha no hole chobola ta generally bu nyasaye no holendi ne holendi omanyire Jefta yanyolo myaka no toto yana hitubo yali sinsia moyo kukulogwa ne hitubo hira yamanya nyasaye audrange bitubo byabandu nenda masayo ke hitubo lakini makosa kaya hola ya lahulo mulyango mukongo sana yabora nyasaye mbu no umbeso buleki kuba amone sho special na mbukana ko nasho ingo eshana hito hunda kandra loni dingire ne kwerese kama musango wa hauka humbu olwa Jefta na chereranga na sangalanga na kupatingala kalambunya sai wa Israeli abakupanire ukahombu oweto kumwakana no mwana we mulala yenye na muhana kabida Jefta ahole akaya bora nyasaye tia nyasaye shingalo kusomere mwirwa shali nyasaye waba ingwata chobola tamole ko holata kabida bu Jefta abe unyalo kuano mwana uwe eshamure retabu ino nishina kweli nyasaye yenyange misango chi abandu ta chi yenyanga ta Jefta kunyalo kuweka hurula huye ehubole remba mkwa kahandi kwa mkweke buifwe abe timbia dolu yelu lwe saino kulinenda kunyalo kuwenga huo kachira makoso kama nduba nyasaye bahola kira nyasaye shabisa makoso kata kaba ndu bebe akaba hola tabango Daudi liba hole bindebi nyasaye bafimbulanga abwen banga Musa loba hole bindebi nyasaye abola ta shinga labali
ne hulo kweka ifo hulo bulai huli mutinyanga tidai kunyalo kweka kukeho le hango lweneli Jefta kweka huye bushola bora nyasaye numba nasne kwe nishobole sheneta aundi Jefta labo lambu nyasaye numbe sio buli ne kutingombe tianje 23 ngo ne kweti ngombe ala volario si ahanyorre obutinyi bwa yanyola sikira yabola tambu so special na shite siama nyambu aundi ne ngombe yana ite aundi apara ne ngombe yana ite siama nyono mwana we no ite siama nyono muhaye we no ite siama nyambu ni kinasha na shimwaka neta siali nendo kuchesi mu masayo keshitu bo shijeta kweko hurula huye bo mundu wa nyasaye one tubata ikidijo sio star no bula kuituba ikintu kiri specific kandi witube mu ikintu cyo mayire mu onya lokola ola la hura shetani wiyangu obo kutesa ndo kunyasia kulweli kwambu obolereza generally manakachire ulabundu nyasaye akhola upande bubwe ikira bulilosa akhola ngo pande bubwe nyasaye sha kwitsangata nyasaye sha lekungota nyasaye sha hayungo pande bubwe indakanota efu abana baba nefo bakayungwa toto nyasaye ala kueresio buli toto nyasaye ala kueresio mwana toto nyasaye ala kueresio kasi toto nyasaye ala hola akawi kombanga masayo ko keshi tubombo ahole lakini ompira kukalohanga huiwe ola bola tali kwa lio star bola obwatieri bola muli kwa specific mbuno koleshina mubira mwirwati abola olwa omwitubira nyasaye shitubo orashinda okushiusiana ikwali oranga ya olo la ariena ola chelewa witubire eshitubo mana nyasaye aulira masayo ko ola chelewa okusia bwene shoborereta ola shinda ta esa ndi kubetande temptation wasaya nyasaye no aneshitubo no bola nyasaye ne numbese kasi ne holeni waka nyola undi nire kasi no nyolo mshara ko kuranga no bolo mshara ko kuranga no ane kosi lo nyolo mshara ko kuranga ne kumulai sana no bola nyasaye la understand nyasaye la manyirisi ale khendiye ko kuranga ne kwa habiri ko kwa ne ane kosi oshindanga ochelewanga ne shiri hajisi ya nyasaye ne kira abolambu sha chama bayingwa ta God is not delighted in fools obanofu anashinga uholanga nyasaye obo muyingwa ne handi nawe lano olo muyingwa kulwashina kulwambu nyasaye uhorra kaye nyanga kawe komba hole ya hola pe na lano chelewanga mundu wa nyasaye nikaba wewe anafungu la 10 inia mara moja nikaba wabola no holeshi ndi fulani aundi wanoro mulwale aundi wanori mujela walini wabowa no bola nyasaye no li rusia mujela muno dau kumiwa ohuirwa kunyongwa dau kumiwa mbu dalama la mujele miaka 20 na osaya ngano li mujela muno bola nyasaye nurusia muno ili urumishira mundu wa nyasaye loru lamo olarulamo no tiamalwa handita olarulamo no tiambwe handa olarulamo rulamo no chomere mkanisa rulamo no chomere ohurumishira nyasaye shingalwa abola tija toto miaka shibo shalishe miaka 27 lano nyasaye uhurusie no mare miaka 10 kaluhati ohole akawa bola no ohole lwa wetuba shikira nyasaye shachamanga bayingwa ta ola chelewo kumurumishira ta ola chelewo kwana bya bola no aneta shikira nyasaye shasangaranga basiru tawe ola chelewa ta ola shinda ta okubasha chama bayingwa ta yusia akena ko kawetuba wetu bano ane eshidu fulani mkanisa wetu bano kulama bati ola chelewe si program tawe kulama bati yako mara moja orungeli deni ya nyasaye wibire tirirobo mwisi kwa huhia nibo ana weana olwali no limbutinyu olwali no chairo no bola nyasaye nuho rendi ne horendi ola chelewa tawe yusia bwene akawa bola kawetuba bwa habo bulai obure tubata okushiro kuituba mana noro siata dikalu shiro bola bubwa habo bulai omo kuituba okuyomba witube mana omo kusiata nelila ko lihongo sana elilonda na masayo keshitubo ola bola kutana eshindu manoro khola afadalo la omo bola
afadhali olauma ohwituba wa habere no meshahada lakini loetuba lano kahulachirisia ne liden dio hoero runge chikira tayari nyasaye yahola upande huo eyone yoskalane liden orafuchirira omunwa kwo chikiro munanko kwitubana kuchire niwingira mukonona so olanga obasiri bungo bononi oloba nwitube shitubo manomo husi abwene akamina ngambu nwitube shitubo mana usi abwene no bulungi emanyire shakira ana na ametu abana bandi kando nende Samuel nelikwambo lo yabola na rere Samuel toto yabala rambrera bible yolanga yamala naye abana bandi chikira nusiye akawalaka mushitubo no bulungi chibulo bononita ubononi no okubola manombo holorio omunwa ko kula kwinjisi ya mkono nata kata orabola emberi wo murume mbu ibere likosa cholo la kwendi okubola bane ndeto kana nembole chindama nyanganya saini anjibeta chindama nyanganya saini ambese kazi munani government organization ta umushara kwa 300,000 ndeto kana nembore ne ane nusu khalano 150 tia hakasa 150,000 tia halola kane tinyingi olabola dalili kosa ta mundu anechira kubore opare ko osaye ko kuchitsubo shenejo dote pressure yama kwa kobiramo ne indinyu lakini mundu anyasaye katani ka habaka afana kari bible bolanga mbu bala la kubali singira kushikulusha omwami na betu banga katani baumia lakini bosi abwene shabetu bire they vow to their heart but they pay kulwashina chwenya obomononita chwenyo munwa ko kurembononita yusi abwene wenya wihale kushikulusha nyasaye na abana besi kwa ababolanga akabahola chikira nola hola tawe ofwano mubei na ababei ba umobu obuyangu mubwami bwa nyasaye olabola lyabereli kosata shiriena uranga imalira shiriena eshaha kiranya nyasaye asinyishiro moyo nolosiye eshitubo sha etuba oholashina osinyishia omoyo nyasaye asinyishiro moyo ko nyasaye akusinyikiranga nikabanya nyasaye akusinyikira ni winawa hasaya ho nikabanya nyasaye nyalo kusinyikira ni winawa akuhonya kata okusasia emirimo ky'amahonoko mbu nihulainya ebitubo byefwe nyasaye asinyishiro moyo ko ya habiri asasia emirimo kyo akamina ngende mundu wa nyasaye ne aneshitubo kunyasaye mu area fulani yobulambwani nembora nyasaye mu nyasaye numbe kasi nomba nundipira madeni kanje kosi banaunda hule ndala hurumishira dikali nyasaye na mbwisi kwa ahola makwa ko special galanda boy mana ndula bundendeshe embetsanga ne affect emirimo cyanje kindi abana banje bala affected nende shitubo sha ndetuba emyandu cyanje kira affected nende shitubo sha ndetuba omulimo ko nyasaye kweholanga mukanisa kospe handi shitubo kino shikunyasya ubusiano bwanje nende mukaya wanje nende abana banje yani emirimo cyanje cyose pe lano kilaba affected nende lihuambu ndetuba ndala holata denyango lobsiro obwoku umohusia eshitubo kachirembu nwitsubire umundu wa nyasaye mana nyasaye wilolesiye kuiwe olale hohola akawabola no holeta chichira isho nisho chira nyasaye asangaro moyo kuko yakongo keto kuchira emirimo cyo chicho nyasaye ale hohono nyata lakini nochema nyasaye kulokuitsuba manomo hola obetanga nono ni emirimo chicho nyasaye omwene nuononia kata jali shetani to mwena abolambu omwene alononia emirimo kyo nyasaye nulononia la kulojina mwakasi naye agreement mwakasi naye indakano you no la hole semu hiyo ya hole iye nawe no mutabia ya hole semu iye nawe no muchairisia chanya lo chamata Anania nde Safira bakusio mkunda denyo lore mundu wa nyasaye eshitubo shishirisho mbayota nekira kata eshitubo sha kuitubanga lwakolanga arusi nikubola mbu ndala kuyanza mubulwale mu malai
Eshitubo shuma homba kata traditionally mbaluya omundu ni abola mbu shindiriya de fulani ta obwato tobulimbu nibalia amahuwa fulani kashiro kuikola bashiro kusasa ni babaka lusibu alala nalia nafwa. Eshitubo shuma mbaya ta mundu wa Nyasaye kata muhali ya kawaida kata mbutesha ni abantu bose ababa yoletanga ebitubo byobutesha ni bwagwe biro ebilamo ebilonda nanga nendo kwitsuba mano mohola kanya sinje mundu wa Nyasaye. Anania de Safira babola blokula lokusia mkunda lokusia mkunda kuno kularera mpesa kosi omundu ya naba fosereta singa lwembore chitubo shirisha lazima ta kandi Petra babira mkunda ko kubere mahon kada lo mkusia mpesa kaberemo lakini hulwa lano okatia obola ni mukole muri mamumo kola abandu ba Nyasaye bafuira mukanisa kachiranga nende chera kada nembola nama kwakana bweshitu boshirindo bunyali muno bola ata mwarusi ya fulani ne ano mchele ligunia no lerata mpaka harusi yawa ekanisa yawa mujengo kwawa ne titairi to bola no kule shuhakulata ebyombo bya mala bikulwa no mchango kuko wabola muno kule microphone sibiri kushiro kubamuta Nyasaye ashikudayanga ole yame bidibyo byononeketa ole yama ekasi yemikono cyo yidibiye hulwa obiya anata kwe microphone ya telephone khumi mana kuchire ebirimo cyo chikoyane tawe tawe yusi agwene chawe tuba ekuchale nyango mundu wa Nyasaye aundi kata project yo ya wacha hawe miaka kirano chahawe miaka chine chahawa miezi kibiri aundi arusi ile ya wa deshuaba hora shinga lo abolata bukula amapesa kaira nande shawali wa hola shawali wetu ba obaire batie balie chichira shina Nyasaye ashokwenga ngabu oholorie emirimo cyo nyala kubia uhusiano bwo nyala kubia aundi embolanga nawe kata mujiza kwa Nyasaye ali ahola kandi ya withdraw ulwashina wa mukata wambira nuru sia mjela muno ne hurumishire no kaluha malwa tigabitu ali no chakre holola shololata aundi wabola munenyo le kasi Nyasaye ne holeni wabola no kule shindu fulani mkanisa wabola no ane fungu la 10 wae ana no bola Nyasaye ni ambe kasi umushara kwanji ko kuranga shwa holoriota ebirimo chabia Nyasaye ni Nyasaye we nafasi ya habili ditiro kubora chiditiro kukala kirata ditiro kubora mbu itulira indakam nende hitu bosho aituba kachire Nyasaye ala kusinyiro moyo ku kachire bindu byo bire hobiyata kachiro la nyora kamushilamo eshashinga shera Anania de Safira eshitu amasayo ke eshitu bokali namani muno lakini handi kali nende garama eyola bayan na yota afadhali omo kuituba obiyomba uitube mano moyo ku umundu wako kuchemere bindu bibi no manyire shino koleta ola bolata ola bolata chichira Nyasaye komba eshobore okole ne hande kubolere amasauke eshitubo olufungula abundu eshidishindishya olufungo ludile ya lufungulata ko omweno lole balance shonyalo kumo kuitsubata ne handi nuitsuba ohoere usi abwe de Nyasaye mundu wa Nyasaye olufungo lunon lwamani aude mbolanga nawe ekasi teme kono tyo sibi ibungwa nde Nyasaye mwene chichira wetu ba wabola no koleji ni fulani mwene wituranga bulai kata lo bolange wituranga kata lo langa matinyo yako keta kata lo langa birimo cyo ni chekala ololanga toto ndalinda borra Nyasaye dakasi ya ndakanonde Nyasaye nenzire kumulima abundu nesayanga ndaborra Nyasaye na holari ne hole toto Nyasaye mala na hola no la holata Nyasaye ni Nyasaye timba basi ya rumira asubuye nyanga ino okusaye na mukachire witurire aho itusingia no bulai bulibu no kaluha munafasi ya Nyasaye yenyobemu na ehanda la kaluha okola akaye komita na hole no timba basi aundi wali mbutinyi uhongo no bola Nyasaye nurusia ne hole 1 2 3 witurira bana banje witurire mirimo cyanje nurungira madeni mana Nyasaye ahole bindibo byose ashikureba wabola no hole nesenda hole pande bwaje witurire manoti hole papa mulira Yesu Kristo ukuperorio kulwa unyali
obuli masayo keshituo Nyasaye mbo bunyali buno mundu wa Nyasaye aburumishire kulwo kufungula emilyango ekilanya nokufungulwa ndeshindu shinta pomwami tsingufutire mu masayo keshituo karere amahongo bulambugo ke kule emilyango kyekala bulira Yesu Kristo mwa Mesaya okulole siritimba basi yabanalio owe amana akole kintu fulani mano mwami yo akola upande bubona enalema kachira lango butinyi nekata abandi bashiro cyako kullo butinyi lakini bebirira akababola ndibakole abandi beyane bintu mukanisa abandi beyane bintu fulani nibabola Nyasaye noli kholo bana indakana mwa Mesaya ubetuse tindakano tyabwe no bayezi obunyali wo kutusi yabwene bilo kuchelewa abachelewe sinjati indakano tyabwe mwami warakishe mioyo tyabwe chikira minwa kyabwe kila chemere milimo kyabwe ta mwamo babere timba basi obanyarire fwesi pe mwami kama abantu bobo weke kumahuwa kano akarula kubahulu akanyala kuchiraho uchende nawe halala bukwisikwa bukubeba nyalo khola akahuye uyane na khole sira yoholanga buli lwosi akawabola no khole ijiro Nyasaye mwisikwa lira lyo litsomi bwe kosi ijiro Nyasaye lira Yesu Kristo mamwefe amen basi mungu wa Nyasaye akulambire tihabi mno endishua mbu lono luusi abwene bitu byoweyana no lole miujiza choshiro kulola hota kuitusia kandi bulwa Nyasaye na kuchendera aundi wabola no sponsor pindi program ti radio nomba te television ya Western Nyota weko mita kwindu fulani mukansa olamanga ole birira ta chikira yoni injira yonyene yo tsiririsia usiano bugonde Nyasaye kachiro tsiriro kulama kwa mahongo bila mirimo chicho okuono ndimo mwama kukazi obende nyanga indai tirango sana mwezi kwa Oktoba Nyasaye akulwana akupandre akulolesia amasa ajiba masaya kwa mahongo akawa ekombere miaka chiosi season yoli mwino de nyango manyo mundu wa Nyasaye ebisebi yoli mobino ebihabi yoli mobino ebyamasayo ko kwa mahongo munoka we komba kajibwe akatitsa ngo okujibwa nende Nyasaye shikira aho nange semu iye nawe no hole semu mera kanyiro mukambi Stephen Khamati namba nje simo la chilla screen yao onyalo kupa pole nawe usaye nawe usangira nawe nende byose byawo ikombo hole mulimo kya Nyasaye okubirira milimo kya fokolanga olindo buru okukola nefu mama kukazi obende nyanga indai na kulane khani muspidi silonda ko Karibu